ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. аксе ки дар рӯи экран дидесин дасти як кӯдаки фаластинӣ аст. иқболи даюс нат аст. ин дасти кӯдак аст, дасти террорист нест. ӯ дар дасташ силоҳ надорад, дар дасташ як пора ноне аст. иқболи даюс, сад афсӯс. но шумо даюсҳо ба ном мухолифи тоҷик мегӯед ки дар ғаза ягон кӯдакро израил куштагӣ нест. як минута видео ҳамватанони азиз дар рӯи экран. Кида я савол доштам, хаяки несте ки чӣ савол доштам. Инами Фирдавс ки биромад аз Исроил гап зад. Амира саволим ҳамае ки аммо дар армияи Исроил мана савол ки ту худат гап зад. برای که میدونم دا من بعضی اسلوبای یعنی که امنیتی میدونن بعد که او را به حقارت میکنن بعد میگردن دا این میگردن برای خاطر باید اول بفهمیم. سوال همه بله. سوال همه که در ارمیای اسرائیل خدمت کرد چند مسلمان فلسطینی را مقصد کشتگی یگان مسلمان فلسطینی را کشتگی نیستن. فلسطینی کشتگی نیستن. میرا بفهمید. فردوس خانش بزنم منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم یگان پرابلم ندارم. میگم که امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودیو من آماده‌ام برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارت اسرائیل آماده هم برای دادن. چقدر فهمیدی؟